Polisya po di acto con le 3 persone tabende mga rubausin alina Arena Blanco ayer tarde. El Police Superintendent Nonito Asdai, jefe del Police Station 6 Alina Tetuan, ya recibe impormasyon kadyan mga persona tamunta na unbangka taliba ko ng mga rubausin para bende alina Arena Blanco mga alas 4 ayer tarde. Mga suspetso conoció el Police como Kanda Ben Rashid Ismael I. Alta, 18 años, y si Tasiri Amiri I. Jumara, 30 años, todo residente de Maseplawan, Barangay de Mampang. Inaante akong citizen gani, alam ka naton, kay sene dos gente taliba sin ese gani techo del Rubao allegedly estaba na Masepla, Mampang. Este mga sinya sale paali ng mga kasa na Maseplawan Transitor Side, Barangay de Mampang. Iya kumpesal mga suspetsaw kaya manda kanila bende El Untal Ansari Tulawi, 48 años de Maseplawan, Mampang. Ensinya sila, a certain Tulawi, el mastermind, pumuyaman na bende kanila para na Arena Blanco. El marido ese, the team leader del transitory camp transitory del Maseplawan. Ese ta-mention na sila a certain tung Tulawi, el marido del uno leader Ali tabi siya na Maseplawan. Este mga sinya manda kanila bende si Tulawi na valor de 200 pesos kada uno. El mga suspetso detenido ara na selda alina Police Station 6 na Tetuan. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.